uyu munsi tukaba tubazaniye inkuru y'umushumba wavuzwe cyane yuko yaba cyangwa nkuko bivugwa nkuko byatangajwe n'uwitwa Nyamwiza yuko Nyamwiza we yavuze ko uwitwa Maruba yaba yaragize gutya akicira umwana we. Uri Nyiramwiza bamwegere bamubaze impamvu irimo gutuma abwira abantu ko ari umwicanyi. Ese urashinja abantu bose ubwicanyi? Ubwo nejoga yashinjije Maruba, ejo azashinja se ko nasa ari umwicanyi. Ntabwo bishobora byose. Ntabwo ushobora gutsinda yamfura ngo tsinde na revera wabingiyemo. Kuko byakwanga byakunda niwe uri mu makosa kuko abantu bose ntibamwanze. Ntabwo yamfura imwanze kugiye kumushinja nta nubwo n'umushumba mwanze. Ntabwo abantu no muri ubuzima dutuye mu buzima busa. No mwisho sinzi ko tuzicara mu ntebe zisa. Muri iyi si buri wese agira ikibazo, agira uw'Imana amugeneye kandi icyo Imana yaduhaye gikomeye. Iyo umuntu yakirukanye mu mitima abasa n'abapfuye, urukundo yagwirukanye mu mitima, haza undi mwami nanone udashigikiye ibyiza nk'uko ibyiza wenyine wabyikuye mu mutima. Bible ivuga ngo wikunde kurusha ko ukunda mugenzi wawe. Imvura yanyagiye mwene so wewe yo kunyagira ari urubura. Niyo mpamvu tugomba gukontorora amagambo ava mu kanwa kacu. Papa Plus TV. Nkuko bisanzwe yari Papa Plus TV, tukaba tubanje gusuhuza abakunzi bacu mukomeje kudukurikirana uko bwije uko bukeye. Tukaba tubazaniye inkuru yihutirwa maka kamwanya nayita ko ari nk'itangazo. Twakomeje kubabwira ko ari za pati ariko uyu munsi ni inkuru yihutirwa ikomeje gucicikana mu uyu mugoroba ino Kenya i Nairobi. Reka tonze twakira badusuhuze ubundi dukomeze inkuru yatuzanye ku uyu munsi. Tubaha ikaze. Mbere byose turabashimira abafana aho muri. Turashima Imana niyo ngo amagambo ataba menshi uko turi turaruta indembe muri uyu muhana. Turaruta n'ibizeze data wa mwisho akomeje kutugirira neza. Amazina ni yayandi. Gishishwa diaspora intoshabure kabaka nanjye nitwe Espoir ndabusuhuje. Okay, murakoze kwibwira abafana bacu guys, murabona ko bameze neza. Uyu munsi tukaba tubazaniye inkuru y'umushumba wavuzwe cyane yuko yaba cyangwa nkuko bivugwa nkuko byatangajwe n'uwitwa Nyamwiza yuko Nyamwiza we yavuze ko uwitwa Maruba yaba yaragize gutya akicira umwana we. Kuko biravugwa gutyo kandi niko we yabitangaje nk'ubihagazeho. Ese turi kwibaza mwaka kamwanya we witwa Nyamwiza yaba afite ibimenyetso y'ibyo yatangaje yuko umubyeyi yaba yariciye umwana? Urabyumva gute mu? Okay, ko tuzi uko yahamagariwe mu bitaro. None amakuru wakaba avuga ko yakubise umuhungu w'ikizinzo ngo agahamagarwa ngo kugira ngo asigarane umufasha. Sho bintu biracyanganye. Bakabati we yamukubise ikizinzo kugira ngo asigarane umukazana. Urabyumva gute Espoir kucyo kintu? Ayo niyo makuru nyine yatangajwe na Nyamwiza nk'ibisanzwe. Atangaza ibintu adafite ibimenyetso bimaze kumenyekana. Unarebye ni ruhanza yararimo rwayamfuka. Navyo yari yatangaje ibimenyetso, yari yatangaje ibinyoma ageze mu hari byaruguru abura ibimenyetso nyine nk'ibisanzwe. Mbega wari gutangaza impfu gusa z'abantu bicwa. Imfura yari yamusabye abazi irakesi imfura n'ubwira imishira. Yari yamusabye ikirato. Imusaba isimisi. Imusaba nashaka ibando kirekire baza bakivuza gutya abantu bagahamuka bakizi. Ese Nyamwiza bafite iyerekwa ryo kwerekwa abantu bica abantu byaba bimeze bite? Ariko tukiraho reka hari uwo twajya banze asuhuze ijwi rivuge gatoya abantu bumve n'ijwi ry'umuntu dufite hano. Baramutse abantu bashuje cyane. Turi ku kibazo cya Nyiramwiza. Nyiramwiza ni umukobwa umusegegekazi uri muri Kenya waje avuye i Bugande, yari impunzi mu Bugande aza kwiyakiriza muri Kenya. Kenya yari itekanye, abanyamurenge aribo bakongomani bari batekanye, ariko Nyamwiza bazanyemo ico bita amacakubiri. Aragira cyangwa arashaka vyuze agatuka umuntu akamushira ku karubanda nta bimenyetso afite. Yabanje kuvuga imfura ko yishe umuntu, baja mu rubanza, urubanza ntirurashira.
ruracari mu iperereza atanga amatelefone ye ngo bakurikirane ibyo azakora ntiharagira kabiri avuze ku musaza w'umupasiteri bita Maruba umunyabyinshi yiciye umwana yamukubise ngo ikizinzu kugira ngo atware umugore we ese uyu mukobwa urimo guca amwo abanyamurenge yabanje kuvuga ko Siberi kari muhiga igatuma wa musaza umukuru ngo aje kumwica ari we wa musaza w'imfura ese uyu mukobwa yaba afite iyerekwa ryakuye Bugande kugira ngo azoze avuga abantu ko bicana noneho tugeze ku kibazo cya wa musaza baza bita Maruba w'umupasiteri ese umuntu koko yakwicira umwana we none se umuntu yaba yarabyaye umwana kugira ngo amwicire uri Nyiramwiza bamwegire bamubaze impamvu iri mu gutuma abwira abantu ko ari umwicanyi ese aho urashinja abantu bose ubwicanyi ubwo n'ejoga yashinjije Maruba ejo azashinja se ko nasa ari umwicanyi abadukurikiranye nimutubarize uyu mukobwa uvuye mu Buganda ari impunzi y'Ubugande yaje aha muri Kenya uko twumva bamuhaye igipapuro cinjira muri Kenya chaka kuma kiyemerewe kuba muri Kenya i Nairobi n'umuntu w'inkambi ariko yashizemo abantu yasanze muri Kenya ivangura cyangwa se amacakubiri karateranya imiryango niba mutwegerere abatwumva bamubaze ikibazo afite niba ari umurwayi aje ku bitaro abarwayi baravurwa ariko ariko kuvuga ngo umupasiteri yishe umwana wiwe ngo mujijije ngo arashaka gucura umugore we amukubise mu kizinzo kandi cyagizinzo amukubise abantu barakibonye ariko inkuru dufite niyo umwana wiwa Pasiteri Maruba yaguye mu bitaro ibyo bitaro birahari hariho n'amadese y'umwana kuko yaguye mu bitaro uyu Nyamwiza ni igiki ni umuntu ki niba mutubarize ese Nyamwiza kwavuga ingo z'abandi ese urwase rurishasha turugiye mu mizi twasanga se akija mu Rwanda dore ko na mama we ngo atuye ngo aho bazabita ngo niba ari hiriya hijya ku giti cy'inyoni irwaye ese kwisadata yarasize umugore i Rwanda ikigira kabiri Nyiramwiza mu mutwarize niba ari umukongomani cyangwa ari umunyarwanda yabwirize ikiganiro kigira cya Maruba n'abanyamurenge n'abakongomani ariko agiheza abanyarwanda ngo nibakivugeho ese uyu Nyiramwiza arashaka kuja mu bintu by'imirara imiryango ashaka gushyira mu bakongomani n'abanyarwanda bari babanye baturanye ni iyihe Nyiramwiza mutubarize wasanga ari mushiki wa Gisigiti murakoze cyane guys mwamwumvishije nkuko bimeze ubu si ngombwa kandi ni bamwita plus password twari dukomeje inkuru nkuko mubyumvishije ndagira ngo mugire icyo mubivugaho cyangwa mugire icyo mubisobanuraho kugira ngo dukurikiranye amenye uri kubera hano i Nairobi ese koko Nyamwiza bafite yerekwa cyangwa yabafite impano yo kwerekwa abantu arimo agenda avuga ngo barica byaba biterwa n'iki bintu bagera atanga okay kuri iki kibazo hari igihe abantu agira depression twebwe si tubimenye umuntu akagira ihahamuka ku giti cye bikagera aho yiheba tubimenye abantu bakagira ngo umuntu ntibamenye ko umuntu yagwaye kandi tugwaye nicyo kibazo cyahabaye uriya hari ibitaro bivura hari abaganga bavura za depression bazomwegere kubera ko bivuze ko kwica nta muntu uzuja kwica azoteguza icyo nzi cy'umuntu azateguza n'ubukwe azavuga ati muze mudushigikira abana barashimanye ariko nawe uzuja kuvuga ngo uruvuga ntagari save the date ngo bazotwerere umuntu ushaka kwica ni igikorwa aragikora akabura n'intumbi inyuma kandi ibi bintu naravuze ngo abanyamurenge icyambabaje kuruta byose ntago dukundana ngo hamwe n'undi muntu hano w'umukomediye mu bakomediye dufite kabisa abaganga badufashije bashakira abaganga bakomeza kudufasha kabakurikirana mu bijanye no mu mutwe kubera ko ibintu byarenze batangarize guhera uyu munsi kugeza n'ikindi gihe abanyamurenge turakundana nimba warahuye n'inshuti abantu bose si bari ni nka kurya uri umuneke hamwe ugasanga urabuze iyindi siko bimeze
urabyumva iyindi si ko bimeze ushobora guhura n'umuneke mubi nyine ibyo ni ibyago byawe abagabo bose ntabwo ari babi ushobora guhura n'umuntu gusa utari inzozi zawe ariko nawe uzashime ko yaje mu buzima bwawe ni isomo uriya nta kintu kiza mu buzima bw'umuntu atari isomo nimba yarashatse nabi siko abandi bantu bashatse nabi abanyamurenge turakundana ibihe byose wenyine ntiyozumva ariko twebwe turabizi rwarukunda nimba rwaramuvuye mu mutima abandi turacyarufite uvuze ngo ashobora kuba afite ihungabana mu gushakira abaganga ese ko tuzi ko abana n'ababyeyi kuki bo ntabwo babibona ngo babe bamugira inama iyo umuntu atarasegura ngo arembe nta muntu ujya upfa kubibona ikintu kiriya kintu utawe ujya upfa kukibona nk'uko bo baganiriye rero icyo budufasha kandi ikindi ibi bintu mu muco wacu ubundi nta mwana w'umukobwa wafataga ihambere kuvuga nabi umuntu w'umubyeyi uriya mubyeyi yongana n'umubyeyi we nta munyamurenge wakoze icyo kintu w'umukobwa n'ubwa mbere mbibonye Nairobi kuko biri iyo habaye ibibazo byahozeho mu isi ntabwo turi paradiso ariko ni mafimiye yabikoraga bikarangirira iyo kuvuga mu muntu w'umubyeyi bamenye n'ibishaka bibe byarabaye wenda ariko simbihamye nimba umubyeyi yarakoze ikintu nk'icyo si ngombwa ngo bize mutandaho siho bakemurira ibibazo kuko aha naho kwishimisha wavuye mu kazi urebe komediye urebe indirimbo nziza yasohotse y'umuhanzi runaka abantu bafite amastress uzi kwirirwa wikoreye ibiyo hano Nairobi ibiyo ndavuga protector kwirirwa uri kurera ibiyo iyo wishaganyije urabimena bakoze ibishishwa barabizi warangiza ukama wisanga mutandaho mu gitondo ngo bagutaye tamuneri ngo ibi bintu sibyo uyu mwuka mubi bawamagane kuko ukomeje gutya abantu barakishwa mu tunefu cyane tukiri aho ngaho urabona yuko yatangaje bwa mbere ngo umuntu ngo yishe undi bikarangira avuze ngo yatewe ubwoba bamuteye ubwoba ibyo byose byaravuzwe kandi byaravuzwe hano hanze ariko kugeza amagingo nkuko yari yatangiye avuga ngo iwe afite ibihamya murabizi neza yuko abadukurikirana murabyumva mwandike mu comment murabizi ko ibyo bihamya yarabibuze ibyo bimenyetso yarabibuze ubu aha kamwe tuvugana amatelefone yaracyari muri polisi yarafashwe ico ni kimwe hari ikindi kintu ndavuga ngo ni nk'intambara ibyutse cyangwa ni ikindi kintu kivutse abantu batari biteze abantu bari bazi ko kidashobora kuba cyaba ariko cyazamutse kuko biri kuvugwa biri gutangazwa ko uwe yavuze ngo yaba yariciye umwana yareze ese iyi ntambara Nyamwiza ari bubashe kuyigobotora bagira icyo bitubwira iyo ntambara ni nkaho yamurenze gusa ni kwa kundi baza bavuga ngo iwe ku giti ciwe ntabwo yabigizemo uruhare cyane kugira ngo wa muryango wiwe n'umuryango wa yamfura bicare hamwe bagira icyo baganira bagira uko bivugaho kubera ko iwe n'ikimenyimenyi yonge mwabonye ikiganiro yakoze mu kandi kanya yakoze n'undi kiganiro ari of course aracyari mu yamategeko yiwe aracyari kuvuga abandi bantu ese iwe kubera iki ashobora gushinja abantu bose yarabanje ashinja kwanza imfura ngo iwe ngo yaramwandikiye message ngo ndeze ngikora nako bageze iriya muri polisi bamubaza ibimenyetso ati zana bya bimenyetso turebe yamfura bya bimenyetso bizane turebe tubone uko tumushinja arabibura arongera aratandukira ajya kumushumba aravuga bira byose none igihari ni kimwe niba musaba ibimenyetso kumushumba arabyerekana icyo nicyo turi kutwibaza magingaya nkuko yavuze ngo afite ibihamya koko arabifite ko ahambere we yashinjaga yatsinzwe n'ababyeyi be biriwe umunsi warawishize ejo hashize biriwe ababyeyi be biriwe Kasarane baje kuwomba musaba uri kubyumva cyo kintu kiri kugendana neza bikaba byarabuze nko yari yijije abantu ku ma YouTube ngo afite ibimenyetso akaba yarabibuze yakoze n'ikiganiro avuga ati ngivyo bimenyetso je ndabifite bageze iri haruguru arabibura ese uyu washoye urubanza uriya pastor uriya revera uriya mukozi w'Imana w'inzira karengane ibintu yamushinjije Nyamwiza ashinja uriya mukozi w'Imana afite ibimenyetso igihari cyo ni kimwe yarangije no makuru dufite barangije kurega namuhamagaza nawe ngo aje kuzana ivyo bimenyetso Nyamwiza arabibona cyo kibazo gihari uwo ni mushumba wareze afitanye urundi rubanza nanone Mwiza atararangizanya n'imfura ariko rwatumye amamura amatelefone ni ukuvuga ngo iwe
araburana imanza zibiri azishobore kandi abo ngabo ni abagize gute ni abarize. reka umutumirwa agira icyo atubwira nawe hano. uyu Nyiramwiza ndumva babaga baravuze ngo ba Nyamwiza ne babaye ba Nyamubi. Nyiramwiza yabanje gushinja umuntu urupfu rw'undi ntirurarangira. Nyiramwiza yateye icyo baza bita fingerprint. Mu bantu batabizi ni umuntu wateye ibikumwa uzaja mu rukiko, ariko kubera ko ya miryango ishamikiyeho abantu benshi y'Abanyamurenge yaravuze ati reka dukubita inda hasi tugaruza urubanza rutaragera iyo ruja, amazi atararenga inkombe. Baravuga ngo reka twicare mu kiganiro tugende dusabe za mfura Nyamwiza ahemukiye, turashingiranya nabo n'abasegege, abandi ngo n'abagorora. Baravuga ati Nyiramwiza yakoze amabara kugira ngo duteranye n'imfura dushingiranamo, reka tugende tubicarire tubasabe imbabazi bagarura urubanza. Nibamara kugarura urubanza bashire basase, abagabo bazabita ngo n'ugusasa, basase inzobere hasi tumenye Nyamwiza nimba afite ikibazo tubakize na ya mfura yavuze. Hanyuma none hajemo ikibazo cha pasiteri nawe ngo yareze. Ese uyu pasiteri ko yareze Nyiramwiza akaba yaramushinje kandi nawe kwica umwana wiwe amukubise ikizinzo uko abivuga. Ibi bintu Nyiramwiza yaba afite ikibazo kimeze gite mu mutwe? Nicyo nshaka kugira ngo mubwire. Guys, namwe murabyumva, nibwo natwe turi mu gihirahiro ntabwo turabasha gusobanukirwa ibi bintu kuko ni ibintu bicanganye. We yazamuye intambara idasanzwe, ariko nibyo twari tugeze ngo kugira ngo tutagure turebe, kandi n'ibikomeje kuvugwa twumvishije no muri inside yo kwa Nyamwiza naho bitoroshye. Numvishije n'amagambo menshi nabo abavugaho bigiye bitandukanye. Ntabwo tubifuriza ibibi, turabifuriza ibyiza, ariko hari ikintu gikwiye kuba cyakorwa kuko ibi bintu si byoroshye. Agize atya ashoye urubanza, avuze umuntu wa mbere, avuze ubuyobozi, avuze n'umushumba. Ese Espoir, ibi bintu urabona bizacura iki? Uyu muntu ikibazo atejemo hano muri Kenya mu bwoko bwacu, iki kintu urabona kimeze giti? Igihe hari cyo ntabwo bishobora byose. Ntabwo ushobora gutsinda ya mfura ngo tsinde na revera wabigiyemo, kuko byakwanga byakunda niwe uri mu makosa, kuko abantu bose ntibamwanze. Ntabwo ya mfura imwanze ugiye kumushinja, nta nubwo n'umushumba mwanze kuburyo ajya kumushinja, kubera ko Nyamwiza yavuze ikintu kibi cyane kuja ku muryango w'umuntu ukawurira wagize n'ibibazo. Ni ukuvuga ngo uko bizogenda kose hariya agomba kugira nawe uko bigomba kumugiraho ingaruka zitari nziza. Niba noneho umushumba yanareze, Nyamwiza biraza kumukomerera cyane kabisa. Okay, nje kuri icyo nagufasha kuri icyo kintu. Ni ikintu gikomeye muri rusange. Abanyamurenge barabizi kuva na kera, ni urukundo, umunezero, amoko yose turahuye. Abo mutavukana murashingiranye, banyoko wanyu, basa wanyu, ni ibintu bigiye bitandukanye. Ikintu gikomeye nuko badufasha akamurebesha ibijyanye no mu mutwe, kuko ari igihe umuntu akora ikintu ukabona nta buzima afite, ari gukora nk'uwiyahura. Ibo badufashe ayo kujana mu rukiko bayashyira umuganga. Hari abaganga b'inzobere bakontorora umuntu iyo yagize depression irenze kugira ngo bamufashe agaruke mu buzima, kuko ibintu ari gukora ntabwo ari iby'umuntu muzima. Kandi birasiga imyijyane inzangano mu miryango, na benshi baraza gukubitwa utunefu nabivuze, kumva ngo niwe mubyeyi wosagurira abana be ibizinzo yabyaye, ukabyara umwana ukamurera akarinda ab'umugabo, warangiza ukamushingira ukamukubita ikizinzo. Nta mugabo w'Umunyamurenge urakora icyo kintu. Uriya ni umushumba twubaha, bamenyaho amavuta, ariko ikintu twakora baca ibi bintu, kuko ibintu biraza gucura umwuka mubi. Twabigiraga bije dushaje, bareka iby'umushasha, imico ari y'abana batabaritswe bibi, ariko nta mwana w'Umunyamurenge wakoze ibyo ngo umwana w'umukobwa ngo ahangane n'imfura z'abagabo. Navuge ko yabaye imfizi tubimenye. Ibyo bintu birababaje, babifate babisubize, bahashike ikintu hakiri kare kugira ngo ejo n'ejo bundi hatagira bitandukanye imiryango. Kandi nawe si intungane, tumusesenguye bizosaba imyaka 2, ariko turimfura murakoze. Tukiri aho ngaho,
nubwo uvuze ngo bakagira icyo babikoraho yahemukiye benshi niko twabyita kuko nta byiza yavuze cyangwa yakoze ari gusebya abantu agasebya abakozi b'Imana agasebya komite nyamurenge ira komite nyobozi iri aha ngaha akayisebya akavuga yuko ari nayo iri kugirira abantu inabi kandi ibyo byose turabizi ko ari ikinyoma. Ese hari ikintu ushaka kugira ngo abantu bacyumve neza no kugira ngo basobanukirwe iki kintu. Ese uri gutangaza ibi bintu ngo abakozi b'Imana bari gukora amabi agatangaza ubwicanyi bugiye butandukanye budafite ibihamya n'ibimenyetso. Ese Nyamwiza ni muntu ki? Ese Nyamwiza umuryango aturukamo ni umuryango nyabaki? Ndagira ngo tugire iki kintu tugisesengure neza n'abantu badukurikiranye batazi Nyamwiza bamenye Nyamwiza n'umuryango wabo ni umuryango wabo ni umuryango ki. Ndagira ngo duhere kuri Nyamwiza. Mu kiganiro cy'ushize twaravuze ati Nyamwiza avuga ko yavuye Kongo. Icyo ni kimwe. Number 2 avuga ko yabaye i Rwanda ahitwa i Rwaye. Ariko iri pfundo ry'i Rwaye turaje ryo turigarukeho abantu barisobanukirwa neza. Uyu munsi turaca amazima siko bimeze. Number 3 Nyamwiza umuntu wabaye i Bugande afite ibyangombwa by'i Bugande. Ubyo ni bihugu bingahe tumaze kuvuga? 3. Icyakane ni hano Kenya. Ese Nyamwiza ni impunzi ya Kenya ni impunzi y'Ubugande? Ese ko biri kuvuga ko atari impunzi ya Kenya bakaba baramusanganye ibyangombwa bya Kenya bya Kakuma byo kuba mu nkambi akaba afite n'ibyangombwa by'Ubugande? Ese uyu muntu yaba yaraje kuri misiyo kugira ngo adusebye gusa? Icyo ni kimwe abadukurikiranye babyumve neza bandike muri comment kino kandi bacyumve. Kandi abadukurikiranye mwatangiye muvuga ngo ibi bintu Nyamwiza ngo ntiyafashwe. Ese aka kamwanya hari amatelefone afite? We azi ahari mu byukuri. Ngira ngo nubwo twakomeje kuvuga ati tuzatubabwira ibirimo biraba kandi kuko ibyo twababwiye niko kuri bamwambaye amatelefone. Aka kamwanya afite ikirego ndetse nubwo ababyeyi babaje gusaba imbabazi ku munsi w'ejo washize afite kujya mu rukiko na gatatu kwa rwa rubanza rwa mbere ubwo yabeshyinye ngo yishuma yamfura. Niko bimeze. Ese ndagira ngo mugire icyo muganira kuri famiye ntibirimo bivugwa hano hanze nibirimo bitangazwa ku mubyeyi wiwe. Uri kubyumva? Murabyumva mwe gute? Okay, urano umubyeyi twubaha ko bwaje sinofata nubaho ku mubyeyi urashobora kuba narutana data kubera ko twaraze neza kubaho kasi wo muco w'abana barezwe neza. Ariko turavuga ikintu bibiri. Iyo umuntu atakigira isoni, iyo umuntu atakicuyubaha, iyo umuntu atakigira indangagaciro, ibyo bintu bitatu ameze nko wapfuye tuba tumutunze muri ubu buzima asa nk'udahumeka. Kubera ko ibyo nibyo bintu bigize umuntu agaciro kuko mugiye kubabwira n'ibintu bigenda tibigaruke tujye dukora twese ngo turi abakristo ukagikora ugira ngo umuntu yakwabarira ariko ntiyakongera kukwizera. Hari icyizere, hari ubuzima, hari umwanya. Ibyo bintu byose yarabitakaje. Sibyo? Ndakumva neza. Ibyo bintu byose yarabitakaje. Icyo tumwifuriza rero si bibi, ni mushiki wacu turamukunda. Iri tangazamakuru iracamingo twabivuze irakoresha abandi nimba yarakoze divorce ku rugero siko abandi bahuye n'abagabo babi. Niyo mpamvu rero abantu ntago abantu no muri ubuzima dutuye mu buzima busa no mwisho sinzi uko tuzicara mu ntebe zisa. Muri iyi si buri wese agira ikibazo, agira uw'Imana amugeneye kandi icyo Imana yaduhaye gikomeye. Iyo umuntu yakirukanye mu mitima abasa n'abapfuye, urukundo yagwirukanye mu mitima haza undi mwami nanone udashigikiye ibyiza nkuko ibyiza wenyine wabyikuye mu mutima. Bible ivuga ngo wikunde kurusha ko ukunda mugenzi wawe. Imvura yanyagiye mwene so wewe yo kunyagira ari urubura. Niyo mpamvu tugomba gukontorora amagambo ava mu kanwa kacu. Akoze. Okay, Espoir. Gishwa ugize neza ku magambo uvuze kandi kuza amagambo y'ubwenge kandi arimo kuri kuzo. Espoir wowe urabyumva? Biyakora no kubahuka imiryango ntabwo twe twararizwe nako turi imfura. Umuryango we nawe si shasha turawuzi wose nashaka bimenye turabazi bose kabisa. Gusa ntabwo twazanga ngo ntabwo tumuvuge ngo gutya na gutya ngo waciye gutya na gutya kuko turabizi ko byagenze. Turabizi niba nawe nyine ubwaza byivugira wenyine akavuga ati
umusaza yaraje arambesha asubira hanze umugani wagishirwa n'uvuga ngo yanciye mu rero ni ukuvuga ngo ntabwo iwe noneho iwe afata ibintu bidafite ibimenyetso siko akajya hari akabesha akeneye views n'ikigaragara abakeneye views kujya hari ugafata umuntu noneho reba tuvuge yafashe nka yamfura ibintu byonyine aho byari bimugejeje bamusanye iminsi yarabivuze ibintu byose mwarumvisha ibibanza twagiye turucisha ahangaha ararenze agiye ku mukozi w'Imana kumushumba none se kumushumba yamugejejeyo ntiyaza kugenda gute namushita iriya mu rubanza ko yamurezi ikaratasi bakayikandagiza ikinono cy'inka ese ararokoka iyo karatasi kandi ikibazo akaba yiteranyije n'imiryango yose yaratutse ubuyobozi yatutse ubuyobozi bwagombye kugira gute kumwunganira biragenda gute iwe ninde umushigikiye ninde umushigikira oya ari abantu bagiye bandika muri komite bakavuga ngo rwose ngo baraduteye ibintu baramushya hari ikindi kibazo tukivuge hano nari nakibaga kirimo kutubabaza nabyitaho n'abapfagabo b'i Burayi ibi bisaza bifite amanota make mu mihanda suko bari mu gutanga ifaranga kuvuga ngo nimba harabaye ikibazo cyanje n'uyu ngo bagusebye abo bantu barahari barimo gutanga ifaranga hano muri uwo mujyi wa Nairobi turabiyamye uwo mwuka mubi nimba yarabuza amahoro mu mutima wawe tukayabuza abandi niyo mpamvu none se biragufasha kurahembwa iki gusebya mugenzi wawe birakungura iki ahubwo icyo ni ikibazo cy'imitekerereze iri hasi kuko umuntu w'imfura warezwe ntabwo nawe ufata umwanya wo kuvuga usebye mugenzi waje nicyo abo bantu mbiyama abantu bo hanze nyabuna hari imfura ziriyo turazishima n'abatari imfura nabo bagawe kuko bari mu guha ibihomora babona byarihebye indangagaciro barazitaye ntacyarokora ari kumera nk'uwapfuye kandi agihari rero bakavuga ati turaguhaye amadolari n'aya dusebereze uwo muntu Mwana muza mukoresha ubwenge Imana ntiyatanze ubwenge mu mutwe ngo bwuzure mu mutwe gusa yatanze ubwenge ngo bukoreshwe Salomo Imana yamuhaye Salomo yasabye ubwenge Imana kubera ko isi Imana yemera abanyabwenge tuyobowe n'ubwenge niyo mpamvu rero tugomba gukoresha ubwenge agahandi turi abantu bamwe duhuriye mu mirara igiye itandukanye ari Suberi Kabasebza irimo iyo mirara yose harimo n'uwo murara wa Rivera rero mureke gukomera nimba mwarakomeretse imitima siko abandi bayikomeretse none tubahaye pora bakomeretse n'abatarakomereka mureke turetse gukomeretsanya kuko iyi si imico y'abana barezwe murakoze yagiye navuga kuri iki kintu buke yakubanye bavuga amakuru y'abandi basebanya buriya gusa ntabwo byiza mu mategeko y'isi cyangwa se mu mategeko y'ikanisa abana barezwe umuriya umuntu wese watanze ibigori mu ikanisa byita muri Sunday school isadaka data niyo rimenye iyo watanze isadaka ntabwo ushobora kugira gute ntabwo ushobora gusebya umubyeyi ariko abana batatanze isadaka mubwiye kureba neza Nyamwiza ntabwo yigeze atanga ibigori mu ikanisa biriya rero ugiye kubireba n'umwana utarezwe n'ikanisa ikindi kigira kabiri rero twavugaho Nyiramwiza nagenda areke amatiku ikindi twakagombye gusaba ni ugusaba za mfura yakushiye ko zamugirira imbabazi zikarekana n'inkiko kuko uyu mwana najya mu nkiko ni mushiki wacu bizaba bigiye kuba bibi kugira ngo bamujane mu nkiko inkiko za Kenya murazizi uyu baramushiraho ibibazo byinshi barabanza bacencuri iyo yavuye niyo yagiye usanga umwana agiye kubona igihano kitari cyiza imiryango isubiraneyo nisubiramo rero iravuga ngo uyu ni wa wundi wakoze amahano aba ni babandi batwifungishirije umuntu twe tugasaba ko abantu bose badutegera ko wa muryango wabo w'abasegeye wagiye kwa yamfura bakomezanye ikiganiro barimo bakarangiza urubanza rutaragera hehe mu nkiko inkiko ni zibi burya umuntu keri yateye fingerprint mu mategeko kuryo buri umunyabyaha nta hantu na hamwe wazagera udafite ikibazo uza gukubita ikibazo wese muri ibyo bibazo afite bya crime byo kwicana ese uyu mwana w'umukobwa we wagiye mu bintu byo kwicana urimo gusebya abantu uyu yagabanyije kwicana agakora inkuru ifite ukuri ibyo nabifuriza no kuvuga ngo za mfura zigende ziganire n'imfura ziwabo
bakemura ikibazo. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa we avuga ko yashatswe n'abagabo babiri, hari igisaza cy'iviriri atamenya ngo ni ikihe, hakaba n'umugande. Ubwo se uyu tuzamenya umugabo we? Umugabo ni wa wundi wa mbere, hari umugande wamubyariye umwana, hakaba na cya gisaza kindi cyari kije kwirebera iby'inanga cy'ikanada, ibya bindi bita ngo ni paradizo, amaranye amezi abiri. Ibi bisaza nabyo bireke gushuka abana, ntigisanga ari igisaza kirekere, abana bigumire mu byabo. Kandi mu muco wa kinyamurenge kera iyo washatswe n'abagabo babiri ntiwaba ugishatswe. Mu muco wacu wa kinyamurenge ntiwaba ugishatswe, uri ikivunja ndobo niko bavuga. Murakoze cyane. Akaba bashuga dadi nabo baratunaniye, bafite ifaranga. abashuga dadi baratunaniye yo mu Burayi. Ni ukuri babivuga abashuga mami bose, abashuga mami bicotoga, ariko nyine uzuko nyine bigezweho mama. abashuga mami ahubwo cyane. Nese nk'umugore wo muri Senkandi wari gushaka akana nk'uyu mupeti, uri kumva uwo ngo si shuga mami. Izo faranga muzigabanye, faranga zituma abantu bahemuka. Ibi bisaza biri mu kubuza bigakora amarorerwa aha bigasiga bigiye. Izo rero mu gutera abana bacu hano puresha turabyiyamye. Bashuga mami nabo ni ukuri mwihangane, n'ubundi mwarihanganye. Unaniwe kwihangana uri muri Senkandi, ni ukuri mwihangane ntimugipfuye, barangije kwihangana, barangije kwihangana. Ni ukuri mudufashe ibi bintu nabyo turaza kubivuga neza muri next. Dukomeje kandi tuvugana ku musozo w'ikiganiro, niki twabwira abadukurikiranye bagomba kwitega uru rubanza rwatangiye ku uyu munsi? uru rubanza rurakomeye cyane, rurakomeye cyane kandi birenze, kuko ni igihe kinini gishize uriya mukobwa avuga n'aba bantu ngo Banyamurenge usibye turiya dukomenti tuza tumushuka ngo turagushigikiye ngo intwari. Umuntu azaba intwari ari uko yabanje gupfa, nta muntu uzi intwari ari muzima. Bakomeza bakamushuka kuriya bikazarangira agezeyo. Dore urukiko rwa mbere ntararurangiza ikibazo cya mbere afitanye na Yamfura. Kera hajemo ikindi kibazo cyande cy'umushumba mukuru. Noneho wowe wamushizeho uramuha byita guharabika. Nukwica umuntu rwose. Ari mu kirere cyiwe cy'umwana wiwe, wowe ufashe kamera yawe, umuntu muzima ufite ubwenge, umuntu muzima ufite ubwenge ku mwana wiwe aracyababaye, ukarabika mutuka kweli. Ubundi uri umuntu ku buryo utuka umuntu kuriya, none se ko mugejejeyo ukarakeye aracyafuye. Mu bantu wacafuye niwe wa mbere, ndakeye kudakeye Kayini we kudakeye. None se ko bamugejejeyo biragenda gute? Noneho nacika Yamfura aracika noneho umushumba, biragenda gute? Icyo ni ikibazo kandi gikomeye cyane. Imanza zibiri zose warazicamo kandi ko zimukomeye cyane. Ikigaragara ni kimwe, kwanzi we nabanze yemera amakosa akora, kuko n'umukanya yongera yurira undi muntu. Aha kama ntabwo twavuga iby'amakosa akora, ibyo n'ibyo biramureba kuko niba washoje watangiye ubagamba. Wari uvuze ngo ntararangiza urubanza rwa Yamfura. Icyo ni kimwe. Namba 2, bamaze kumukoraho ubushakashatsi mu ipolisi basanga n'ibipapuro ashobora kuba afite by'akakuma tibyemera kuba hano, tibyemera kuba. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni kesi umushumba yatangije yo kugira ngo arenganurwe bitewe n'ibyo Nyamwiza yavuze ngo yiciye umwana. Ibyo ni bitatu. Ese abadukurikiye ibi bintu araza kubitambuka? Amahirwe menshi. Komenti zanyu zirakira, ahubwo babishe muri komenti baramutse bagiye mu rukiko, ntabwo n'ukwibaza ukisubiza. Ninde wotsinda se? Ntagaragara umuntu uramutuma ibimenyetso by'uko noneho umubyeyi yiciye umwana. Turagira ngo abantu dukurikiranye tubanze tubabwire iyi nkuru y'umushumba igiye Papa Plus TV igiye kujya yibagezaho ku gihe, kandi komenti zanyu ni ingenzi kuri twe na subscribe zirakenewe kugira ngo twongere imbaraga mu byo murimo mwifuza kumvisha amatwi yanyu, tubagaburire ibirimo birabera hano muri Kenya. Reka tutegereze mu kiganiro kirimo gukurikiraho.
tuzabamenyesha umunsi Nyamwiza wagejeje ku ipolisi. Urumva muri mugomba kumenya ngo ari ku ipolisi ku kibazo cya yamfura byagenze cyangwa se ari ku ipolisi kubera ikibazo cy'umushumba. Okay, kuri icyo kintu reka buriya mu mwana aza akora ikosa akaba uwawe kandi umwe aza akora ikosa agatukisha bose. Ndavuga ku bintu bitatu. Sibereka ni ababyeyi bacu turabakunda, muza mudufasha mu buryo bugiye butandukanye ntabuvuze mu mazina. Muradufasha ibijyanye n'imishinga, abafunzwe, abagwaye, abo babuze ubushobozi mukabafasha. Kandi muri department mwese murimo, iyo umuryango mwese murimo ikintu no kumfura bakomeza ibiganiro. Rero iyi kesi bayihashe kubera ko nta nyungu dufite usibye gusenya. Ubundi amatika arasenya ntiyubaka. Mureke noneho twite kubyubaka imiryango aho gusenya imiryango. Bakomeze mu nama ibintu bizogende neza, bamumenye bamufata uko ari, bareke gukomeza ibintu kubera ko ibi bintu bizotugeza ahanini bikaducisha mu tunefu na bya biti birebire. Niyo mpamvu rero tugwanye umwuka mubi waje muri aba banyamakuru. Kandi ikintu bakora uzumva yabuze content icumba uteke kabucungu wa uploading ubabwire no ku kabucungu ziteko nimba ari kidoho ubavuge ubwira no ku kidoho giteko nimba batazi n'igisusa hamwe n'inyama za polisi n'inyama za polisi n'ibitoki hamwe na gwa Daniel aho kuvuga ngo twite ku bintu zadusebya ngiyo yene content ishashya. Murakoze Guys, mwakoze cyane kubana natwe kandi twishimiye uburyo kimwadukurikiranye yari Papa Plus TV. Mwakoze cyane. Ciao ciao.